Fo yo le ai. Tatou whasoa. O le tūlanga whawai atu le mata upulea e fōringa mai o le apea mana ia e le matanga ruenga po le officiare palemia. Ia whaiti o ngā li tuangai ma le teitai o li tuangai. Nai lo o le o ane whaise la tau whamatalanga i le tau whaaleanga a le observer o lo whaia i le si inga ngase a le palemia. So I se va o lo whanononga, and that's how I see this. Ia e le whapea a me ua tonu wai lau mai tau. E tofu fo le tangata maniona langona. A le va vai atu i le fia file nei mare auri le nei ai o whanga solo pe se whailoa inga pe a whamaunia a le sui palemia. Ma le matanga ruenga o le vai fafo, official palemia, ma le whailau tusi al palemia. E winga i se whaasea. I tūlanga o whailoa inga po o ni whanotanga o loo whatautaia e lana fionga le palemia. Ma nisi o sui o malo mai fafo. A o no pia iai pe whaau pe ni usila i lana si ngase. O le la ualu anu tawai e tunga 2 days ago o le na whaasea ai tu la e pan mita upulea. A le la pe o le ua action ele official palemia. Ai ese mai le tele o le ano no i o le tau whaaleanga ma nisi o vaenga a le tau te whaatali. Pe tai sau no mai le official palemia se I whaia se tali foi tau nei mea. Ia, se I au mai alo lua whaato whaala inga me se wera fionga voi o le te sa moa. O le a sau mai tau ma sau sila le tu inga anga le ua ai ula vaina manana o e fono ma sui palemia. Se whaali ai o lato whaanono anga ma o lato winga le fia I tūlanga o whanotanga ni whaini. Aloha te asiata o pio o le asua na bisa tatu na touch base ai man mata upule pan me ai o se ya la vai le to fa le fionga le palemia ai me se for sui palemia ma le kapeneta ia le lato o fuanga man fa so ai vai na pene ai a tatu tala no la tatu o tangata tangata nu Samoa o e tatu te whaalo ngia whainga malo e ho tatu whaalo ngia whainga malo tu le pa e rona mai tei ia ole nganga I vai wa pene ia te ulo vai ia onai tatu te le tae le to whaale le al ka pene te vai wa pene ai a fisiringia ia te upe ula so ulangona you know honestly o le ua umana sa no le palemia I le whailo inga ma mtanga ruenga te tasi whaurunga mtanga ruenga te tasi na vatu ai ia lana tō wha tamali lana tō wha tama lana tō wha te tai o le tunu lana tō wha matai ina ia pesoa ni ai ma wha pia fo I ona vatu ai se tua lalo ai ia I latou nei o a fo I o loo ngā lue mtanga ruenga ale malo ai a te ulai a whaila e le fua se tapu ma latou le langona ina so why bother o le wala fo I o whaatino so o e tuila e pa latou malia le ngoi o le me tonu ale ta o le mapu le tau mawhai ngā epu le mata o le vai ma tau mawhai ina ia le mela le whai mai eili mongi e le umi msana le akole whiengai masinga e overthrow o lono o le tatu te tau manino mai a tatu e le mapu ia le tau mawhainga ina ia lafo tu ina le whainga malo whaunga ina ia va peona fa leanga fa nga mano ya te ulai ya pe no vai tu le ai ina to fa la gona ya please clean the swamp o mo vo na sa no te le tu e le o nge tangata le tu e le o nge tangata Samoa what we need I luta tu o public servants e la to te tautua malo ai le ungi public servants e tautua
vai fa fai la ngai le ko ngia la ko ngi kupe ni vai fa fai e lo ngi kupe le chapipi le ko ngela ko ba wo fo kai me ka wenga wai le CEO ku le mai se le ko kai ku le pa a ba ku fo ko ma pe ka se kala your time is up wo malo kai ni fa mali aku le ske me ke ko fai mai ni fa ku nga fa olo akau wa de se fa olo akau asia ka ma le ato o ba fo nga fa olo ato la fe au mo ku sa o ya ku le ko sai le mali le ngoi e ke fiu ko ka mo fai ole si lia ma le lua vai ko o le ku they are all loyal to the government of the day. And if you don't dare to follow suit, so sooner or later you'll not be sitting in that house anymore. Let go follow. Ole ato, sia mga so ufina. E maria wale sa ka ua asia ka pole lua so ka lua sa failo ai kule palonga le firm ka pula vale ko se le ya mele nga mele observe aya firm ka nga lenga le al parmia male foreign affairs le maf e ka ula ya ole maria ole wa lum ka pu ye afia ole ka pu mo la nga okay lo wa masangi kele ia va nga ia ka nga lenga ngai I whainga wha vai wo masangi ai, the norm. Mange kere mele wo whai ele fast. O le breakaway mai le norm lea. Whai te si whainga wha vai. I meo kālonga, wa le kakalonga whai menge o kālonga. E ki whai inga pēlo, e diska kālau plan lai whai. A wha pēla o le whainga lea, e whaanga pēle whainga wha vai kuai le loe kula epa ma le vaenga lea. E mo kwa whai inga whainga malo. A vai, leo ve besi nge ngua sui il pare mia whainga. Nga chencha le lo me fai o ki mkanga runga o ki pulepa o ki le chapipi ma le mele konga fai le fai ngamaro sui mo policies sui mo fai ngafa vai a wangi ko pipi fai ngafa vai kwai wa mela le mo e fai aku ko me wa levanga read mai kulepa levanga kamilo ya mkanga runga ka ya kulepa ka me kulepa me konga fai o mele kupunge wo mo kwa confuse le vaanga le inga wo kei vai me wo fongo il palmia ma fonga ngam kai ngā sila o so kulo le si fesiri nga longo mai oi le ai sia ke nga ia no ka ngol expert o ai ka expert me pa wa ka expert me le o kule pa ma fia me o se upu se expert ka isum ka nga ele kai ora kon me ka upu ka expert wala ngalo ka umangi fa mai ol expert nga fongi kule epa ai olale mele ale nga fa kule pa lau masa ngi kule pa nga fori e ka wanga alu le se servanga le ya il fongo ye fai ye ka ulai ma nga ye kere melo fai le fast o a mangi me ye sui mo policies sui mo me uma o ko ke fa mo policies o me fa nga fa vai vole banka kia langa mela le fai ko ke fa inga le nga ya kule pa ma vanga o le fata ua le atua ma vui ma nei ia vanga foi le ua pick up mai sunga le atua le ngol mela mana o il to ina e mana o tu so se fai nga malo ai o tu po le vanga fa fai e manga e fa nganga anga policies ona no fo le ma to I loto tangata a mea o le fa vai le mana tu mai sa mo o fai nga fa vai se upu fa sa mo policies e pulea e ka suya la ko e pulea le pale mia fo e anga e pule pa ki le watu le fenga malo fo pule hala to so o mela ye ka mi kai mai ma me ngi fa ye ngi fongo ma tau mi tai mai fa pendei le tulanga e tu lo wa le ngana wa e o ngana le fa ka ai ma me ta o ngana tu sao o ngana tu sao la e pule a le pale mia la au le mali to ma le fast ma le la to government e pule ai la to fenga fa vai policies ole maka upu le fai ku so maka upu ole me fia tangata ma tautia ma ia tiau e pe sa wele upu le ko ole fia fa sa usili ole ale bingo o fa metalanga Samoa ele o sesi ku
o ko uma ia ko ke submit uma ilalo ko kai kai o a uma fainga fa vai ma me uma ai ia le fainga fa vai sili ma ro ko va kapu eke usikai ilo kai kai ai longa la o au ko fai kau le merga o ke longa ko ke kilo solo isi vaenga o policy sa kula epa ai ngalo ai le kula fongo fa au e ke le sili e yai le sili ya oi e oi e yai le sili ya oi le ko kai mesia le makanga ruenga o le palemia o fa fitauli voi male a tau le o tula mai e fallinga mai ua ata mai le atunu usa wa kalia le ku ngu swinga a o kangaka la ia le fa fainga kaanga le mea o tangata ia le fa ururu ia mtanga ngo winga e mongi lava o kangaka ia le fainga ka ke le mea ma o le ala fo ile ya fua ya na o pisa mai le amatanga o te ilo le fia anga filia le fia le fionga e bestano mea ia te au pe kango nge ku ia ku mele a o le upu mongi ya ma le upu ko kingo ku lo o te taua ya o lua na lua fa ma vai tuku o kana mongi ya le o se ele o se kau falenga a lua fisili mai aisea o ye se manga luenga o mua e makua lua HRPP ele nga o lua fast ele o nga kasi lua tari tonunga ma me je lua faia male swinga fo e faia ko le but e ilo le tari tonunga ma fa tuanga voi male atu malama le fionga le palmia mala te inga e me nei a o le paule tu leanga e o apo mai me manga o ye ku le epa ngoi fo le fai ma e ia fo lo tari tonunga o le vaenga fo ile na lua fa ru fisa si ile fast to tonu la vaia ile va o la auli ma fia me e ia lo tari tonunga ma fu mai leanga e se kanga kai fo ko inga fia me lana to inga melia e se tangata ia le la o tato va vai tunga le la o to i fo ala vaenga ia le fo la ko fo ko audi to lo pe atu to inga ruenga vui ma le la ko ngo fo inga pale mia o fo kua le vaenga le e fa fe la nga e avengi fo kuanga ingi pale mia se koru ese uma fa ko fala inga ma policies ma teritonunga e fainga ka e venga tatile le vaenga le o le la to talia po la sisi update ai po la fo se fa to fala inga le fionga sui pale mia ia ai po mo i po fa se feilo inga ono le mtau ole vaenga le asiata ma le atawa e tau na manino mal mai e sui mai le fainga malo e o mai fo ilato faua lato policies for Christ's sake o mea ko ke fai mai as if ole law mele this is not law this is just policies put into your thick heads that this is policies o mea e faula vai ele fa pe o mai fainga malo fo ai fai mai e ka kaunga muli I policies al fainga malo o maku. That's the reason why they fail the election, because of their policies. You know, I so se fainga malo lava e mga umia kangaka ni policies fo inga ia lima ka inga ai e ese mai le kula fongo. See the difference? E ese mai le kula fongo. Ele ma fai onga fa kula fongo inga as an act le melo le policy e fai se fainga malo e pule al fainga malo. For Christ's sake, you are now putting yourselves, or your public servants here, you are putting yourselves in danger. Onga lea, o ko fa longo ile kangaka sese. Ko fa longo kangaka sese. O auna le kai mi act ai loko kai fo. Onga ko wolo le ko mu foi bai. Ua ko kuli o ko. And what do you think? How can a manager continue on employing an employee who works behind his back or her back? Inga ia bring down the organization. For Christ's sake, man, wake up to yourself. You know, enough is enough. O le sila vai nga le uche vai e tu ali etu. O le e so ma vui. So di bai fo ia tatu
advisory i tātou lo ia le legal advice o le tātou porokalami. O le so ni mai walanga le there is no law or constitutional clauses stating that a PM on medical leave loses the power to conduct diplomacy. No. 24/7. The PM had every legal and political right to meet with foreign delegates unless there is formal legal evidence that his or her power were suspended due to incapacity. Yeah. That's what the Constitution says. Right. So le ala me le ko ke o so ai. Se vanga ngala o yai se faukuanga longo winga o fi ai le medical advice ele o yai le mafau fau ato to lo e fa ka ka yai ia tiute ma fai unga fai ale a fionga le palemia ona fai mai le o le fa vai onga le mafai le onga mo miele se dedicate longo winga o ko inga kulo o ko inga kilo ka ko inga I palemia o tau mangalo ngalo mea ore ore vai le mele ka oko ore kuloa upu tu se sa fo I tau tio ele ore ma fau ele o se faku ele o kulo lava ne ore vai kulo le ngana ore vai ngau da wo mga fai ole la manino vai there is no law or constitutional clauses stating that a PM on medical leave loses power to conduct diplomacy. Ya o vai la ka ko ke le o le afianga la le u faingi ka tsawa no e fa so fa mo fo le I ro o ka ro ne o ngo le o mangi ngo mai e la ko so ka ngam kulepa la fo nga wa linga ke le ka upu nge o la u nge a me sa ka ro nge lo e ho la o classify information sa le malo o mea confidential le malo e lo ko lo le fa fela nga liki ko le mele wa ka sa ka un ka le ko lo le ya kulepa ya mo di lo ko le o mo lo ko ba o mo pe ka lo pe ka lo fa file mu ka a mele wo officially lo le ai le lo ma o ya ba ka lo le la ka ko ke kulanga le wo ke le ya le ka ko lo ngam ka lo le fa ma ngir ko lo le la fa nga wa nga be ko le e su pari mia fa ka lango po la ko wa me ga kup ya ka ko lo se me kup ai ke lo nga o ka u yo le a me sa le fa lo kusele al palmia le CEO le ka ga al palmia ma le am fat for information city o fa pele mo ka u le ka o nga liki mai ole asiata ma le ata e sa no le ata ai kongi mai bi kongi mai se silo ma fo le ka ole dam and dama honestly this is exactly what we are discussing now ole ka ko kalango ile kalanga dam and dama ka ko foi o ko si le fiel ka fa le fai kule but I'm not afraid of saying this ka fa le ku le pa o ngo foi ma fai le kala o le a fo I ole ia le na o ma fai le ia le fa makalanga e fa pe mai ai o le fai nga malo o kula I mai le fast o le fai nga malo ka le pe fa vai o inga ko ke lo ai the man is out of his mind le nga le u o ia ka le pe la ko fa vai ai wa iska aku lo la ia o ko wi o ka ka le fa mo ele ku u ilo ku nga wenga a wale venga I luma o le ku so le you are now exercising that movie Dumb and Dumber. Full man ole man de tele o fi de ngalo va tu foi lena va tu foi lunga le constitution le feita wa toa o le meta tio foi e folinga mai le a toa mvui ua le toi foi tangata nei feitau le fa vai ma vai nga uma le nga ele fai ngi policies me ia e o fai le fa vai ma ku la fongo o ku le fa vai o sa mo pe a vai o le la to o langa ia ma tau ma fai e fesilingia malo si anga a ku se si ku o fesilingia anga fili mango mea ma peseka malo si anga ma ya ka kau palmia for the first time in the history ke ro kanu ku ko kasi samo
ua matua fesiringia ia ko orua le mele including kule ave le te fatu mantu ola o ia la okay o ia le mastermind le ko uma me uma nei ai na o mai ai le o tangata nei o la o tangata fai ngā ruenga malo e lengi ko mesinga ai visisila ele o fa pe o ingo la fa langinga fa ko mesinga fo ile ni pawa ku ko kasi ele o le attorney general e fa ko inga fa ale ku la fongol pale mia ale la o mai policies wa te lo mo me o policies me ia o le la ta pele kala ngo mai le fa vai e me tonu lava ma malo si anga lau tele o ko finga o pale mia me tula e fa pe a fio mai ku lo la le mali to por pale mia e si nga senga le ko pale mia le o yengi me fa pe nga ukup o le operations are here government of everyday operations la ye sui pale mia ai le mafai nga ka ko faru pe ko lupe ale wo ma ngai fongo nga ye se singa faru pe ko lupe par mia ele yai ma se sikulo nga ru sa o al fa langinga sui pale mia ai se a legally and constitutionally la ye par mia wa ka ko va ila ka ko ye le o le mele wa ele le va nga ya fo ringo mai wo o poko masangi le wo masangi ka ni o fa ngar poko masangi man be wo fai so o ka sanga ke yo afu fo ke me kule pa fia o ke le nga Filipo so se fu di mo ka sanga pe pa pe na fo ia ngo me pesca o ke le nga ka sanga wo fai poko masangi le nga e mo la vola ka o ese me 50 kilo 50 kilo o so kulafo wa se kulanga o papel circular fo me o fai el palmi le si va ngor fon tanga le sa fai ba atato wo ai su ile madole diu e ui ele o se fonu tanga fa va malo wa ole asia singa ma ia va vasa manga ia le po rai va ngale ku so le singa ma ia sko ingo va vasa ai atu ui fo lai se situ asira sila tanga ia na fe ol fe lo ai ma va vasa mana ia o foi la ile sui mai isala iru o le ia le tamaita ele nga tole kone sula o le fo ia le suyo le MFAT le suyo le MFAT singi le MFAT le i wal official le CEO ia no me to si sila il fai sei le tu mal tu manu pito tu o tamaita e so fa ia dofi a jing o singi le MFAT le tonu ni usile wa ia la ke le ko nge sula wa vai o le Ministry of Trade Commissioner le fo ia le tofa pia o le ala ka a to uma pe a fa pe o la do lono winga ele kainga nge ia le a to ma vui o tango le fionga pale mia o vatu lona mota fo ile o fa io fa pu mo ai tu lo le ia le tu lango le la to fio le si si man le ia su il MFAT le ia uma le tu langa le ma but ole la walunga ole ile pale bia ole pule sili ole pulenga executive lele wo fongo e lo no winga o lava la to fono le mal mele u fatula mai o falling va ia lo talitonunga voi mali atawa o falling va ia ma fa ilo ele to e nga o ruan nga ruanga le tulo ma to ba ia mana to fa so mana to mai foi to finga nei lento to fie me wa aka ko wolo su ir makoringiu o ko finga ia lene to fie fa sori tu la fono ono o tala no mai o fa vai a caretaker government ele ai so la ko maro si anga la to te to fa yangi appointment fa penei nga leo mai ai kausi mea ko so le au kausi mea ina ia ta ia tu waise fa nga malo i se aso tele e maua sa o ingi kai in other words it's illegal appointments lena you know so after illegal therefore it's unconstitutional. If it's unconstitutional, therefore can legally say enough, there's your pattern. You're gone, finito. La tu marolong pupu. Oi, vai ta mai marolonga. Na next week inga to mai ki tatu. To foi mai. To fa ul tatu proclamer mal tatu faso.